Ronioci se izlažu nevjerojatnim fizičkim i psihičkim naporima. Treniraju kako disati, još važnije kako ne disati, kako pustiti tijelo i misli jer bez toga nema dugog zarona, kako povećati kapacitet pluća, iskoristiti sve fizikalne i fiziološke mogućnosti do maksimuma. Većini ronioca je uvijek ljepše roniti u moru. Fizički je lakše, puno je opuštenije i baš je onako jedna meditativna sredina. I nakon dobrog zarona u moru, to je baš neki poseban osjećaj. Ne znam točno zašto, razmišljao sam o tome. Moguće da je narkoza, ta opijenost dušikom koja se dešava na većim dubinama, pa moguće da nas to malo onako uzme i da si u nekom svom polusvijetu. Vitomir je u moru dosegnuo 91 metar dubine. Svjetski rekord u toj disciplini je 108, pa se veseli izazovima pred njim. U ovom je sportu 2,5 godine, a već je nanizao nekoliko svjetskih i nacionalnih rekorda u različitim disciplinama. Kažu da skuba ronioci s bocama kada odlaze ispod površine, oni odlaze tamo da bi gledali oko sebe. A ronioci na dah ulaze ispod površine da bi gledali u sebe. I to je upravo tako. Mene često pitaju da li ja na zaronu kad odem, ne znam, na 70-80 metara kakve ribe vidim, šta vidim, ne vidim ništa me ne interesira. Većinu zarona odradim zatvorenih očiju i apsolutno toliko toga se dešava u meni da nemam više pažnje ni koncentracije, stvarno me ne zanima ništa okolo. Bazen je pak potpuno druga stvar. Dok se u moru ide u dubine, u bazenu se ide na daljine. Petar je u ovom sportu te godinu dana i dobro se sjeća prvih kontrakcija mišića kada se tijelo počinje boriti za zrak. Prva kontrakcija, znači na prvom treningu je bila već na 30 metara kad sam mislio da ću umrijeti, da neću preživjeti izran i to, ali kroz vodstvo s vremenom ta kontrakcija je postala na 50 metara pa na 55. Mozak šalje tijelu signal da ide van, da izlazi van, da treba udahnuti i tijelo se zgrči, cijeli trup i abdomen se u biti podvuče sam pod sebe i napravi, kako mi to zovemo, kontrakciju i tako. I mi jednostavno na taj osjećaj ronimo dalje, puštamo kontrakcije da budu čim nježnije. I neizbježne su. Oni se samo nauče nositi s tim i zaroniti dalje. Svako ima neku različitu tehniku, ima puno tih mentalnih tehnika kako se opustiti, kako disati, kako optimalno dovesti razinu CO2. Nije dobro da hiperventiliramo, nije dobro da hipoventiliramo. Treba imati baš savršen balans CO2 u krvi da bi imao najbolji podražaj. Official top! A to je upravo ono što on pokušava izdati. On je sad odradio pakiranje, dakle dodao nešto ekstra volumena u pluća i... Zraka. Da, ako mu je neki normalan kapacitet 10 litara, on je sad probao nagurati još 1-2 litre. Ali tu isto mora dozirati, što više se pakira, to je veći pritisak na srce. I onda srce podiže puls, što opet troši energiju. Dakle, treba imati savršeno izdozirano uvijek u ronjenju koliko se uloži, koliko se dobije. No što dalje ide, to je više koncentracije CO2 u krvi. Nestaje kisika pa se mozak pošto poto želi sačuvati. Želi zadržati to malo kisika za sebe pa otkazuje suradnju s tijelom. Gasi različite centre, uključujući i onaj za pamćenje, i dolazi do nesvijesti, takozvanog blackouta. Čovjek u jednom trenutku samo doživi tranziciju iz nekog svjesnog stanja u potpuno nesvjesno kao san i obično to bude full lijepo i mirno. Izgleda grozno, ali onome kome se blackout dogodi nije ni približno tako. Pero diši. Stavi ga na bok. Puhnimo u lice samo. Puhnimo u lice. Dobro. To bude, ne znam, sve bude toplo oko vas. Imate osjećaj da nemate nijednu brigu na pameti. Jedna totalna nirvana, nema nikakvih problema u životu to i onda vas probude i maltretiraju. S čim? S čim, s kisikom, probudi se, vrati se. Zato nikada, ali nikada ne rone sami, jer znakovi da je vrijeme za izlazak obično dođu prekasno da bi izronili. Prvo kreće euforija, pa osjećaj nevjerojatne ugode. Nekada tijelo čak i nastavi dalje. Da, znalo se to desiti da
da imam blackout pa nastavim dalje. Tako bi se sad desilo na ovom natjecanju, znači tijelo ide, ali mozak je pogašan skroz. Zato na natjecanjima postoje safety ronioci tik do natjecatelja. Kada nastupi blackout, a tijelo ide dalje, primijete to po promjeni dubine, pokretima i sitnim detaljima koje laici ne bi prepoznali. I koliko god izgledalo užasno, nema nikakvih posljedica nakon blackouta. Zašto u biti kod ronjenja na dah nema neke velike opasnosti? Kada je čovjek žrtva utapanja, onda je velika opasnost da je ušla voda u pluća i da će se možda dogoditi suho utapanje te noći ili drugi dan ili nekad kasnije, zato oni moraju ići u bolnicu. Međutim, kod ronjenja na dah to nije neko slučajno utapanje, to nije baš tako nasumičan slijed događaja, već mozak to odradi svjesno jer želi sačuvati sebe. Dakle, mozak uvijek želi ostati sa dovoljno kisika i čim on vidi da bi mogao ostati bez kisika, on pogasi ovaj svjesni dio i zatvori glotis, tako da nam ne bi ušla voda u grlo. I upravo iz tog razloga nema nikakvih velikih posljedica. Dakle, on je opskrbljen kisikom i čim ronioc koji prati ronioca, uvijek treniramo u paru, izvučete na zrak i čim ovi receptori više ne primaju vodu nego zrak, mi spontano prodišemo i sve je u redu. I zato ti njihovi prvi udasi nakon spašavanja neodoljivo podsjećaju na novo rađanje. Ali s obzirom da nije ništa opasno, a njima je ugodno u tom finom snu, oni se tome smiju. Diši, Klodvig, diši! Diši! Beograd je bio to. Smije to kod tog blackouta. Beograd je bio to. Smijem se zato jer ispaše da je to nešto poželjno. To je ono kao neka ovisnost, ljudi dolaze roni da bi imali blackout, da bi se ušlagirali malo, bili u transu. Ali ne, mislim, izbjegavamo blackout. Dakle, kad se dogodi blackout, zaro nije priznat. Tako da to pod svaku cijenu se izbjegava, ali u vrhunskom sportu dešavaju se ozljede, kod nas se dešavaju blackouti. Sve i da je svjetski rekord, ukoliko se dogodi blackout, rezultat se ne priznaje. Isto je i kada se dogodi faza prije blackouta, takozvana samba. Samba je dobila ime po tome što se nekontrolirano roni od stresa, najčešće mišići vrata. I to ovako nekako izgleda. I je to neko kolokvijalno dobilo ime samba, ali ono opće prihvaćeno i svi ronioci znaju o čemu se radi. A to je u biti gubitak motoričke kontrole, jer u toj nekoj fazi prema blackoutu, kada je već hipoksija toliko uznapredovala, mišići se sami počinju grčiti i onda ih nekad bolje, nekad lošije kontroliramo. Nekome se to tako manifestira, nekome je samba čisto zbunjenost. Nekome je nešto treće, ali gubitak kontrole uglavnom koji još nije rezultirao blackoutom, možda hoće, možda neće, taj dio zovemo samba. Diši, Vito, diši, naočare. To se Vitomiru dogodilo kada se natjecao u disciplini statike. Cilj je što duže držati dah na mjestu. Kako bi bilo koji zaron bio priznat, ronilac mora kada izroni skinuti naočale i štipaljku za nos, pokazati i reći I'm okay. Ja sam odradio pola protokola i ne znam, vidio sam da sam se pogubio i iduće što se sjećam je da su krenuli rukama prema meni, a u glavi mi je odmah došlo ako me taknu kao pomoć, to se računa kao blackout. I mislio sam neko će me taknuti, uhvatila me panika i onda sam ga nemojte i brzo odradio još jedan protokol. A u stvari već sam bio na pola protokola, nisam toga bio svjestan. Iz svih ovih razloga događa se da amaterski ronioci na dah nastradaju, oduroniti sami, najčešće loviti ribu i u žaru lova prestanu slušati tijelo kada je krajnji čas za izron. Uhvati ih euforija zbog nedostatka kisika i tu najčešće povratka nema. Upravo da bi se izbjegli rizici, tečaj ronjenja na dah je jedna super korisna stvar svima i tamo se nauči prvo kvalitetno iskoristiti potencijal koji naše tijelo ima, a drugo napraviti to na jedan siguran način. Nauči pravilno disati, nauči jedan taj dio mentalnog treninga kako se pripremiti, nauči prepoznat znakove da trebaju van, nauči kako taj dio produžiti, nauči kako ne disati, možda još važnije nego kako disati, pogotovo ronjenje, nauči pravilnu tehniku zarona u bazenu, zarona u moru. Nijedan ni drugi nikada nisu imali blackout u moru, jer u tim zaronima stvari idu postepeno i nema mjesta za guranje preko mjere. U bazenu se pak probijaju granice do maksimuma, zato je mentalna pripremljenost i što veća opuštenost presudna na natjecanjima.
glava je na tom vrhunskom nivou 80-90%. Svi mi koji dođemo tamo smo fizički dobro pripremljeni. Dakle, svi jako dobro to izvode na treninzima i svi to jako dobro rade. Naravno, ima boljih i loših svakako, ali mislim da glava bude uvijek odlučujući faktor na natjecanju. U Hrvatskoj se o ronjenju na dah ne priča puno, ali imamo natjecatelje koji svake godine donesu i 10-ak medalja s velikih prvenstava, a osim što nam nose medalje, sudjeluju i u medicinskim istraživanjima. Ronjaci se izlažu takvom jednom ogromnom stresu da su oni sposobni doći do nekih stanja koje je neetički izazvat kod redovne populacije. A ronjaci na dah su zdravi ljudi koji svojom voljom dolaze u neke takve jako čudne situacije i onda se tamo da dosta tih podataka skupiti koje su onda korisne u liječenju raznih bolesti, stanja. Svojevrsni su fenomeni u pomicanju granica uvijek zanimljivi medicini. Odlaze u dubine dok im tlak stišće grudni koš, pa preostali kisik prebacuju u usta i s tim izdrže izron s primjerice 100 metara. Probijaju rekorde u držanju daha, a umom tijelo dovode tik pred gašenje svih sustava. Sport je to u kojem rezultati ovise o puno faktora, od temperature vode, tlakova, pa sve do tijeka misli.